Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaho umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu, aho muri hose mudukurikirana muciye mu kiganiro Saveur Divine, ikiganiro duhuriramo kugira ngo dushobore gukomezanya biciye mu ijambo ry'Imana. Uno munsi jambo tugiye guhagarara ko turisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 18 duhereye ku murongo wa 33 turashikana kuri 37. Mukaba muri kumwe na jewe Samuel Nsengiyumva. Aravuga ngo nuko Pilato asubira aho bacira imanza, ahamagaza Yesu aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu ati, mbega ivyo ubibajije ku bwawe canke n'abandi bakuba ari ibyanje? Pilato ati, mbega nanje ndi Umuyuda? Abo mu bwoko bwanyu n'abaherezi bakuru nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yesu aramwishura ati, ubwami bwanje so bwo muri iyi si, yabo bwami bwanje bwari ubwo muri iyi si, abagendanyi banje baba bagwanye ngo simpabwe Abayuda, ariko noneho ubwami bwanje so bwino. Nuko Pilato aramubaza ati, ubwo wewe uri umwami? Yesu ati, ni wowe uvyivugiye ko ndi umwami. Iki nico navukiye kandi iki nico canzanye mw'isi, no kugira ngo nshingire ntahe ukuri. Ukuri wese yumva ijwi ryanje. Amen. Tuvuganira ijambo n'igiki cazanye Yesu ngaha muri ino si. Yohana ariko arandika ubutumwa bwiza, yagaragaje yuko Yesu ari we jambo w'Imana, jambo ahoraho w'Imana, kandi agaragaza yuko uwo jambo w'Imana yigize umuntu, yahindutse umuntu kuko yabishatse, kubera byamubayemo muri we. Yemeye kwicisha bugufi bitumwe n'urukundo yadukunze tutoshobora kuronka ico turugereranya. Araza yambara uno mubiri twambaye kugira ngo bikunde adukize, aduhuze canke atwuzuze n'Imana, kuko twari twaratandukanye n'Imana bivuye ku byaha twakoze. Twari kure y'Imana rurema, ariko ujambo w'Imana arihindura wenyene aba umwana w'umuntu. Nubwo yari umwana w'Imana nzima kandi yahoranye n'Imana kandi yari Imana, yemeye kuza kuba muri twebwe kugira ngo adukize. Icatumye Yesu aza ngaha muri ino si agishingira intahe ngaha ku murongo wa 37 muri buno butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana muri iki gice ca 38 aha duhejeje gusoma, ngo no kugira ashingira intahe ukuri. Amaze gushingira intahe ukuri, umaze kumenya ukuri, umaze kwakira uko kuri, ukagushira mu mutima wawe, kuko kuri twebwe abizera Yesu si uko twabwiwe, twabonye ukuri, twaragukoze ko. Yesu yaragaragaye ngaha muri ino si, niwe kuri. Abamwakiriye bose rero bakamwimika mu mitima yabo, bakiriye uko kuri, ubuzima babayeho bashinga intahe
bugaragaza yuko ari ubuzima bw'ukuri, ni ubuzima bwubahisha Imana, ni ubuzima bugaragaza Yesu. Pilato abajije Yesu ngo ni we mwami w'Abayuda, Yesu yamubwiye ati ngo mbega ibyo bibajije ku bwawe cyangwa n'abandi bakubariye ibyanje. Twibukanye neza yuko hariho abantu bavuga Yesu bafise mu mitima yabo, bavuga Imana bafise, Imana bazi, Imana yabakoreye ibikomeye, Imana yabanye nabo, Imana yabagiriye neza. Hariho abayifise mu mitima yabo, hakaba n'abandi baravuga Yesu bumvise. Hariho itandukaniro ryo kuvuga Yesu ufise mu mutima wawe no kuvuga Yesu wumvise abandi bamuvuga cyangwa waramusomye mu bitabo urabona yuko Yesu abaho. Iyo uvuga Yesu ufise mu mutima wawe, wakiriye Yesu, uzi neza, ubaho ubuzima bw'ukuri, ntumuvanga. Abantu barakuraba bakagusomamo Yesu, wavuga bakakumvamo Yesu, aho ugenda hose bakakubonamo Yesu. Ubu uri umuntu ashinze intahe, ubu uri umuntu aciye bugufi, uba uri umuntu ugaragara yuko Yesu wakiriye yaraguhinduye, yakugiriye transfert, hari ubumana yagushizemo, warahindutse by'ukuri, ushingira intahe Yesu, ugaragaza Yesu. Ariko iyo Yesu atari uwo ufise, atari uwo wakiriye, atari uwo mwagendanye, uramuvuga ariko ibyo ukora bikaba ibihushane iby'ibyo uvuga. Yesu ntagaragara muri wewe, ntiyumvikana muri wewe, ariko dutunge Yesu mu mitima yacu, tumwakire, tubane akaramata nawe. Yesu ni ikintu camuzanye ngaha mu isi. Na Luka yarabyanditse mu gice cya 19 umurongo w'10, umwana w'umuntu ngo yaje aje kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Icyari cyarazimiye ni iki? Ni umwana w'umuntu, ni jewe na wewe. Bari bazimiriye hehe? Twari twazimiriye mu byaha. Tubona yuko abantu bashikirije Pilato umwami Yesu bari abaherezi bakuru, bari ab'imbere mu by'idini. Ushobora kuba hari ibikorwa uriko urakora ariko warazimiye. Yesu yaje kurondera abazimiriye ahantu hatandukanye. Hari akajambo bakunda kuvuga ngo inzira zose ziratuma umuntu ashika i Roma. Aho uca hose ngo urashika i Roma, ukika, umanuka, uduga, urashika i Roma. Ariko ngomba ndakubwire, si inzira zose zizogushikana ku Mana, si inzira zose zizogushikana mu bwami bw'Imana. Ni muri Yesu honyine gusa, niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo dufise. Iyo niyo nzira yonyine twahawe tugomba gucamo kugira ngo tuzoronke ubwami bw'Imana. Yesu wenyine niwe adushikana ku Mana, niwe muhuza w'Imana n'abantu. Reka ndakubwire icyatumye Yesu aza ngaha mu isi, no kugira ngo ashingire intahe ukuri. Ukuri ni ukuhe? Ni Yesu wenyine. Pilato ntiyigeze yugurura amaso ngo abone yuko ari kumwe n'ukuri, kuko ugiye kuraba ku murongo wa 38 yasubiriye kubaza Yesu ngo ukuri niki. Iyaza kuba yaramenye yuko Yesu ari ukuri, ntiyari kumubaza ngo ukuri niki, yari kumenya yuko ari kumwe n'ukuri. Reka twibukanye yuko Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Yesu niwe mahoro yacu, niwe nsinzi yacu. Yesu niwe rufunguzo rwa byose. Ibyugawe n'umwasi byose dukoresha urufunguzo, ariko Yesu niwe yugurura ibihe byose, niwe yugurura imiryango yugawe n'umwasi. Ukuri nukuhe? Nuko Yesu ari umwana w'Imana. Ukuri nukuhe? Nuko Yesu ari ubugingo budashira. Ukuri nukuhe? Nuko Yesu ari we nzira idushikana ku Mana. Ukuri nukuhe? Nuko Yesu ari umwami w'abami. Ukuri nukuhe? Nuko Yesu akiza
nuko atabara, nuko abohora, nuko atanga amahoro. Ushobora kuba ufise ibibazo, ufise ingorane zikomeye, ariko ukagira amahoro mu mutima. Kubera iki? Warakiriye Yesu. Dufise Yesu atugwanirira. Uwo Yesu numugabisha mu ntambara. Ibisoda bikomakomeye muri ino si biratsindwa, biraneshwa, ariko Yesu ndakubwira yuko ataneshwa. Yesu agutabare, Yesu akugenderere, Yesu akugirire neza, tubeho ubuzima bw'ukuri. Ushobora kuba uri umuntu ashizwe hejuru, ufite icyicaro gikomeye, ca bugufi nk'uko Yesu yaciye bugufi. Gendera aboroshe, abaciriritse, wicishe bugufi. Abantu ntibakubone ngo bahunge, ariko abantu bakubone, bumve yuko bo kwitura mu mitima yabo, bumve baruhutse. Kubera iki? Ufise Yesu, kandi Yesu yaraguhinduye, Yesu yakugiriye neza, Yesu yarakugerereyemo. Iyo Yesu amaze kutugereramo, ubuzima bwacu buhinduka ukundi, natwe tukaba umuco, kuko umuco w'ubugingo waraturasiye maze utugereramo. Twahindutse umunyu w'isi, duhinduka n'umuco w'isi, kugira ngo turasire abari, tumurikire abari mu mwiza w'umuzimagiza ari wo w'ibyaha. Yesu abagirire neza, amahoro y'Imana akomeze guteramira imitima yanyu. Injira muri Yesu, hari uburuhukiro, hari ubugingo budashira. Shalom shalom.